So hello bro, ada ipa jike dia metang ni soft no ini ke jingkli, jong exam kali no super pelang dah kan DC ke sales, pelang ni si kata ka Valentine's Day mo 14 of February rajar pun reu. Okay, te first question kau ni. Ka jelah ka ba? Ni kong do ban adopt ya kan electric vehicle policy 2023. Okay, siapa pengen page kan sarin ong ba? Deka electric vehicle mo, electric vehicle kumut ka ba? Run dah kalah mo ka bayar dah kalah. Dah susah macam dia dah petrol. Dia hanya kalian ada dah bateri mo, tak bateri lah tahu dah ka lithium mo, lithium. Okay, sekarang makan mo. Dia korek kan sarin ka karena tak mo. Number 2 question. Which Indian state is known as the Spice Garden of India? Di ka jela ka pala tip ya ka kum ka keper Muslim muslah apa India ka deka Kerala mo. Okay, Kerala. Di ni ko ya ko no pi ba ki phat ki ni ki ka ni ka ri bi la de pa ka pat ba kawan chan ni India jangi. Ni kong kawan ban khai pateng ban nomor ba ki spice jo ka India jangi ki pau nam pa te ka tak te mar ta ka ko okay ban the ki spice. Tambah kada dapat ke jengong ba kan ni ri bi la ka sencara kini kiri Asia kiri Afrika nam tangan iki muslim muslah handrai ka jen bam jaka mentapan kam dan muslim muslah kebat kembang ire wah oke te oke ka di kecingli ko lai ko mi who is the first Indian ka banyo ya kan ka who is the first manu ba long manu ba de ni ko na India banyo ni Booker Prize kumut ka kabde ka award akin nang takot mo te ka ansar ni ka orang ditor arung datirai namar ba Salman Rashdayam uni udah tang bolakah India tama dari no sinong ka India mah oke di arin tirai lakah ya kah selong mah lakah ya kah selong kan mah kini bar ka keteng jang ko jang ka dai god god of small things god of small things sakan mah kini mah ni ka jengli ko sao te ka iki jela ka ba dai ka jela ni ko ya po India ka dai ka 6% organic state te ka organic state mo organic state ko ka jela ka bom ka habare vingrep opnon kam lagi fertilizer kom kisbo fertilizer kisbo dawai dan ki dawai kin but pesticide bet kita ki dawai bayar dah kanyang lah ti kejelak baring ko ban kabri ka 100% organic state ka Sikkim Sikkim mentah kalau nak jing ba ban ba ni ki dawai kini ki johor ki ba opnon kam ya kini ki sbo dawai mah bet kirim ba kini ki johor. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? Bani kong ditam na India ban kiyo lum Mount Everest day kadai kentay ma the first Indian woman ngomong de bani kong ditam bari kentay ng India ban kiyo Mount Everest kadai ka Bachan Ripal de bana pisantang bani kong ditam ban udah after zing pikir ini kadai ka mga on of the video mo pana to video de bani kong ditam ban kiyo Mount Everest ban udah tensing lagi pada udah mana lari mo okay bintang ni pejak ni ka who is the first Indian to win a Nobel Prize day mana orang India ba ni kon tam ni banyak Nobel Prize day mana India ni kon tam ni Nobel Prize day Rabindranath Tagore tenam ta kakot cuma ka Gitanjali Gitan Gitanjali mah nomornya ka jela ya ka ne ka retisan sia ka India jengi la adopted ha ka dotering adopted ya kah 8 November kan ispa sa pandai mo tambah katrikam 8 Januari ka kandai san mo takada ki ong ya gani ka Republic Day okay kan dia independence okay di mana ba dia Chief Justice of India jang menta the Chief Justice of India is Justice Surya Kant kan mau dia ben justice tak man mo de udah Chief Justice ba San Polai okay te Chief Justice jang kami clear Chief Justice clear di kantai mo Karavati Prashan Mohite Dere okay te manu ba the first Governor General of Independent India ni nala ya lu ke India kan te karek asar de Lord Mountbatten namar uraja ko pala cari udah fast Indian and only Indian mah udah ada last British governor mo Lord Mountbatten. Okay. Which Indian leader is called the Iron Man of India? Te baong Iron Man of India udah Sardar Vallabhbhai Patel mo Jawaharlal Nehru udah first Prime Minister. Te mano ba sing ini ka Indian National Army. Te kanit sebagai Indian National Army wa. Indian National Army yam ketika army akapor ba ilalu yen mo kanila sing hari ayo la sing kanila Indian hari Singapore dia bahasa begini Subhash Chandra Bose mah te korek kasi siya ya kani ka Indian National Army lasing daw Captain
Mohan Singh mah, Mohan Singh. Tangba pergi imu deu Subhash Chandra Bose no Subhash Chandra Bose. Dia menurut ini kod discovery of India. Dia kata kod discovery of India lah tahu Jawaharlal Nehru. Dia Rabindranath Tagore deklarasi kita jeli. Jingdi bakal lagi orang ba. Kanika Andaman and Nicobar Island allocated in. Kanika Andaman and Nicobar Island allocated jika kalau question juga kaya dalam nong ya ka Bay of Bengal mah. Kan ni ka Lakshadweep mah kaya Arabian Sea, okay? Lakshadweep kaya Arabian Sea. Kani kalau Lakshadweep itu mah kani Indian Ocean dari Sri Lanka. Kenapa tahu? The Sundarbans is famous for Sundarban latip. Ya kapau nanam taka Royal Bengal Tiger kana. Sundarban kini kalau largest delta. Dia kini ke snow leopard pat. Kini ke snow leopard kan? Kidan Hemis National Park berarti Jammu and Kashmir mo. Which Indian state is called as the land of the rising sun? The land of the rising sun is Arunachal Pradesh. Nomor apa? Arunachal Pradesh ketika jelah ke badan siap isduk mo. Apa ini kong kasingi deh yang ni mo. Kecingnya per, kecingnya per. Nomor ke westernmost state ketika Gujarat ke badan siapang semi ketika Gujarat mo. Kecingnya per apa ni Arunachal Pradesh ketika Gujarat ke puan ketika Arkantah mo Arkantah. Kita makin simpan tahu Indian starting time kedai na UP kan UP Parkeraj okay? Di kan number 16 is India ka national sport yang ke India kadai ka hockey mah home day cricket day hockey ka India kadai ka most successful nation in hockey in the Olympic okay? Olympic nomor kayo Pratli gold tidak mana kadai ka Olympic rajar arpau berajar kusau kayo bronze mah kayo bronze cricket day ka job ka cricket ka job ka ODI ICC World Cup kedai house nem Prapolai badu Rajan kan woi. Mana betul ya Indian national song Vande Mataram. Penjabi ong national anthem Vande Janagana national song dai Vande Mataram. Ya kan national song lah tahu tahu Bankim Chandra Chatterjee. Uni tahu ya kan national anthem. Petit uni Rabindranath Tagore tahu ya kan national anthem yang ke Bangla mah. India's first UNESCO wall heritage site. Tiga ni kira balong confusing bahamu. Nomor apa? Kata semahal ruang. Kadang lah kaju kali sebut ka Ajanta Cave. Tiga ni ngamtip kali korekan sana nomor apa? Kani perbak penmi kini kelis kan? Kani hakis dehaus nem sejak kani sebab apply mo. Tiga ngamtip kani korekan saya juga kani. Saya itu ipilah tapi tip mo. Saya itu bisa konbi. Okay, who is known as the Nightingale of India? The Nightingale of India. Korekan sar kadeka Sarojini Naidu ka Sarojini Naidu pitip kadeka fast woman governor dalayo state kan mau governor udai head the constitutional head of a state dia kadeka first Indian woman governor of a state okay the which Indian state is famous for the Hornbill festival ka hani jalana kalanen kadang kadeka festival ka bagi angka Hornbill dia sahabat kadang ka bihu bihu kami kelihatan ciri ulasam tapi chance mungkin itu mah tahu is the speaker of the Lok Sabha speaker jangan Lok Sabha udah berlah uni udah crush bahaya mau dia nomor apa kita mau juga siapa nak kerja bersama okay ketika question keluar kau dulu. Which state recently became India's first to achieve 100% household tap water connection under Jal Jeevan Mission? Kini kan scheme umudi mo bigay ngumha man lagi Jal Jeevan Mission. Di ka karikan sa karika gowa mo kapapandem ni kong 100% household tap water connection. Which movement is associated with the slogan do or die? Di kini ka movement kini ki movement pun pakai movement ban ya ban ya lalu nyawa porong cua tiga korang kasar ni kali quit India movement mo kanon kani quit India movement kani house name kakandai sapu armal amas kani kakandai arpo okay ka civil disobedience movement kani kasi mo magajigli las dang ka ada dan di match kan mako tu ka assault match okay number apa sah the founder of the Brahmo Samaj was Raja Ram Mohan Rai mah uni udah ubah abolish ya kasati kan kasati dia udah itu uni dia India Renaissance which state is known as the land of five rivers day kejala kalau tipi kada ka land of five rivers ketika banjala
kadeka Punjab mah tapi tak mendia kading kitigi sampai liki divos kadeka Jhelum ke Senam Karavi kasu telej pat ka bis mah Jhelum Jhelum Senam Ravi sutelej pat ka bis kejegli wa pun India southernmost point ke point ka badai shatrai du India kadai ka rek ansar kadai India na point mah what confused kani na ba Kanyakumari Kanyakumari kadai ka point lagi orang ka mainland India mau mainland India kat ba ka India point bit kadana Andaman nai Kumar Island wa lagi orang in mainland in mainland India then it is kan Yakumari mah mainland David kan orang ya kan isang ikim orang mereka mainland mah ketu kaji ini komentar ni India's largest delta is formed by which river? Option A Ganga, B Brahmaputra, C Godavari, and D Krishna. Dia ni kadai confusing mamu kan ni nama apa? Aja kini beralih lagi orang Ganges Brahmaputra delta mah tangma ngata kinsin ya ka river ko Bakamhe mah Bakamhe tempat tip ini kan kalau penting Ganga ni Brahmaputra kajengli ka pasapokong which is the smallest bone in the human body tikas yang ka barit utama ka merbari ka stepes mah kani kadan ha skor mah tek femur kadai ka longest okay who was the first prime minister of independent India tek kan sarni kadai Jawaharlal Nehru mah udah first president mah okay kani kajengli pasapuar kani ada itu langsung mah which is the largest island in the world day Greenland kan mau orang ba utara muka apa di kani okay which Indian state has the largest area tika jela ka ba head utama kalian ke area kadeka Rajasthan which is the largest coral reef in the world it is the Great Barrier Reef kadana Australia which country has the most volcanoes okay volcano kedeki low meeting mah te mon kadang kani ka ring of fire mah kani ka ring of fire dan ke Japan kadang ke Indonesia dan kebun ki jelam ki kiri mah kani kebun baki volcano kebun baki earthquake mah di ke Indonesia am kebun bau volcano mah ki aktif kan volcano tang pakai USA pat dakanya ki numbar kebun ke USA tang bau aktif pat kebun udang terekam udeu Indonesia te kan sarang ka USA mah which is the largest gland in the human body te ugalan ayo bahai utama ka med beri te ka kan sarang liver mah liver largest gland in the human body it is liver te ho we us ba kadu us kala kadu do jang ka India last mukal emperor of India te ka kan sarang Bahadur Shah Zafar uni udan matahan ka revolt of 1857 mah ini bagi kuat it is also the first war of independence yang mah usia jahan utai kota Jamal okay di mana no Europe apa point ni kong si India lang ba kan duriau mah by sea kemudian kejahat kan mah tekar kan sana ni kam direct ke Christopher Columbus kali Vasco da Gama udah gunung Portugal para sinong madu Ronaldo mah Christopher Columbus umur benuan si India tamu lapan ya ka United States okay. The term Cold War refers to the tension between which two countries. Teka ketika Cold War, hatu ketika tama ada ta. Ketika Cold War, ketika tangkat tama. Dapat kisah penting mah. Dak kia le tama ada kabo otax mah. Teka ni lain peringkat USA batka USSR. Menjua ke Rusia ketika bentah jauh ke USSR mah. Kidan kesan teliki rima. Kau ketika Rusia, kau ketika Ukraine. Takadaw ki kay Russia kakuaban kan tobyang kay Ukraine mah kuha apa sencar biangin who invented the World Wide Web kani ngale apor balai gitu ka full form je komputer di akor kan sardeu Tim Berners-Lee uni Winsoff uni father of internet Steve Jobs founder of Microsoft Steve Jobs uni CEO of Apple kana Apple ka founder Apple ka bar ki kuaban ban Bill Gates udah Microsoft unir umi keteng ka Epstein file okay dai ka ri ka ba ri utama pertai kani kawan baik man kapor kani ka Vatican City kari jong pop da pop Leo 14 okay pop da kana Leo pop Francis okay kai ka kisah ka pajarong utama pertai kani ka
Angel Falls kadang ai Venezuela dek kan di Venezuela kan mà kan yuk terus mas mi kan yuk aru hertama we kan rup yuk presiden kana kan ini kana ya kada false kada second mah kadan hakapun jong Canada batka USA okay Munu buto ikan ika kot the adventure of Sherlock Holmes takani ka one thing agar for kada kan sadai Arthur Conan Doyle okay ti kli besem pesau munu ka dem ni kong mania kan Nobel Prize kada kan sadai kada kan meri kori ti piti kuai kom nang makan ika ka first person to win two Nobel Prize mah banyak atleti Nobel Prize kan ni kayo Nobel Prize kawai dia physics but kawai dia chemistry kadi atat magaro the only person to win in two film kawai physics kawai chemistry bun kayo haka jo ka film ti kai ka jala kai kari ka yo ni kong bandra ka FIFA World Cup mah kadai ka Uruguay wadah Brazil mah ka Brazil kadai ka babon ita manira sansen Italy sausen Argentina laisen we paunam ni Pele ni Maradona ni Buffon Uruguay tes Suarez mah tu badai breu okay which language has the most native speakers in the world Korek kan sahni kadeka Mandarin Chinese mah kadin Chinese Mandarin kapawan ba kadeka Spanish okay if you confuse man pakadan kadeka what native mah native manu ba lap ya ka telepon balap ka telepon udah bell Alexander Graham Bell udah balap ball mah ball di in which sport is the term law used tegani option ki ai football tennis badminton cricket ka football te kam dai ka cricket te kam dai te ha badminton nga sangau ka sai la ka ni tennis ka sai la ka ni ti ka ni ngan ai phi ba pin rai ka i ka ban dai ma ko kan sar nomor nga ngam pala nomor bala ki ai ka badminton ki sa jong one love two love kumun r la zero life point la zero kum tama ka daw tennis ki sa ai ka daw kam patip ko kan sar the living brood reed brooch ka jingking jiri yami kala athaw ya ka na kithi jong uding ayu teki ai viscous Bangladesh B rubber C viscous elastica ti kani ka subhan mar tang hi rubber di viscous elastica mo kani ka kori kan sar dangery rubber dangery okay? Which Meghalaya waterfall is known as a Seven Sisters Falls ti ka kori kan sar ni kani ka no si Thiang Falls mo Seven Sisters who was the first DC of the Eswal United Kasih Jentia Health District penciwa kain kakasih bu Jentia ke dalam ke Joga District okay ke Joga District ke Karo ke dalam ke Joga District okay tika desert ke bahaya utama Asia largest hot kena homde cool kau dekat sana ke Thar wadah gobi ke dekat cool desert tika kan thai kami kau duk belong speaker Lok Sabha ke thai ni kau duk dekat Merah Kumar di usia mai ulah kau kumu Napoleon of India. Kau yang sana mereka Chandragupta mah, Udeu Samudragupta mah. Chandragupta Maurya founder of Maurya dynasty. Ashoka Udeu pa jauh ni, Chandragupta Maurya. Which Meghalaya district is home to the Nakorik Biosphere Reserve? Di kau yang sana mereka West Garo Hills mah. Kenapa tu kan Nakorik National Park? Kadang suka ikan Nakorik Biosphere Reserve. Okay? Kato kabal pakarapat kadana South Garo Hills kani kana national parks hawar jakan kayo rumah ka UNESCO World Heritage List okay which country introduced the first paper money in the world de kari yu bobni ya ka bisa kon mo de kari kan sa de ka China bunyi ki discovery lalapa China mo sakan mo de ka kesat ke bagi orang kata les plunge kena aku tu bukan patai ke bahab ha ani apung dan kam tahu dia ni mau siang ki orang kata les plunge ti ko de kesal de ka no kali kai we first president juga United States ti ko de kesal ni kare George Washington mo ya pitik Abraham Lincoln kan we plateau beribu highest plateau in the world ti ko de kesal ni kare ka Tibetan plateau de pamer plateau kita ki orang roof the wall tambah kamera Tibetan plateau Then number penyebab which Indian state was the first to implement RTI Act before it became central law. Dekat dengan sar ni kadai Tamil Nadu mah
kata meladu ko wicked lagi jelak best lama. Te which blood cells are primarily responsible for clotting. Te ko rin sa ni kadai platelets ma. Of deficiency of vitamin K đấy, vitamin K leads to blood clotting hụt ba lang tili kasnam, okay, kasnam horod war and peace manop tai kakot war and peace correct sa this Leo Tolstoy te uni u mau iu bala thau bala la form bala long naka kulava ka re ko mi na volcano te ni kata sa dei tiga ni kakor sa dei ignias ma sedimentary rock kami naka yang ketik ini jadi yang ketik nak jing na jangan ketik okey sediment yang kedau gitu metamorphic but nak jing kulit pelat jang kasih kenta yang kini dia sedimentary get form yo metamorphic rock okey which treaty kai kata tiga bawah kan kunoi ke World War 1 dia kan World War 1 last tangga kan naik kat sao kut akan naik kat perah katiti kemudian kedai ke pakian kiasan cuma kakak ni saya jaga dekat Treaty of Versailles dekat World War 2 pas tangga senam yo Lai po Hyundai hadong Sao San. Kayak ke Japanese art form use folded paper, folded kemudian ban klep deh. Tiga ring saris origami, naik tahu kaligrafi kemudian the art of writing no, the art of beautiful handwriting bukan. Only mamal kon bakakon kemudian beri bentuk kakon mereka bakakan bakapeling nantang baai bun no. Ai pun dah kadut mah ai pun gitu mi te ko sa is it is ban okay ban jika ini ka agreement ka wilayah sanya pedeng ka EU mu European Union mu ka headquarter cekai ka dia kadana Brussels Belgium yung free trade agreement okay FTA ka Indian mission ka ba successfully ban ya uniu satellite uniu Chào panai chào song pol kakak yang sa dai Chandrayaan 3 mah kena orang ni Satish Dhawan sebentar jelas sang tu mah ti kan dia cuma ni kisi ba rover jangan dia peragian rover nang tahu landar dia Vikram landar India's digital payment system ke UPI kan mah pengalaman gue kedai ka GP entah kawan ka PhonePe ka PTM kita kata mah dia mana bawa operate ka kan PCI mah kan itu ayo kedai ka tengmarin kartu kredit yang kedai ka planning commission SEBI ka operate ka stok RBI ya kita mana belum governor RBI Sanjay Malhotra mah ka headquarter yang RBI kedai Mumbai dia kira ya Mumbai kedai financial capital mah BrahMos Missile is a joint venture of India joint venture kedai kerja Thailand kan mah ke India kedai ayo di BrahMos mah deh nakawa bana mo putra mo kasi putra nang tamus nakawa Moskwa di ke Moskwa kadan hari iyo kadan harut jangka city Moscow mah kedai capital jangka Rusia okay, Russia. Kenapa ki member lah situng Raja Sabha lah situng kadang kini legend nama baki nak itu kita pau nambah hakal yang ke sport hakal yang kata katar science social service okay tiga kecela ka bon bahagi meli bon utam ke meli kecela ka bon utam ke meli kira Uttar Pradesh kila benang kalau largest state in term of population largest electoral state with largest electorate kemudian kita vote mau electorate korang saat ini Uttar Pradesh woi kupa jangka British jangka India Bhimrao Ambedkar kan ya kan ika sembol jangka bisa jeng rupi larisan jauh mana larisan jauh ni di Udaya Kumar tiga nong bayu kau pergi angkat Silicon Valley India tiga ni Silicon kadang US mah ni idon bahag ni ki IT ki engineer ki bon bahag ni mah tiga kadang sehari ni Bengaluru mah ki engineer ki nyara video mah nampak ada nak abon pelan engineer okay nang tak
ik award ka bagi angka highest civilian award ko bagi ayaki no sisinong mo ka bahaya utam ko rin sa ka bahar ratana nam ta kipat ma pat kare ka we mo chan mo oi no me kle ko ni ko bitam ori pur mo mana ko ni ko bahar ratana Rajendra Prasad to si Raja Korpachari waduh si Viraman mo ya kami kelai ai ko la establish house nem arajar khalai men chiwa ka haba no ka haba Guwahati. Meghalaya is part of which biodiversity hotspot? Dari Himalaya, dari Western Ghat, dari Indo-Burma. Ke Burma, pitip ke Burma mencoba kateng juga kadai. Mencoba kadai ke kateng paling jangka Myanmar mah mentah lah kateng Myanmar. Di pitip kadang dok kowe ka senong sethe sathan ke war ke kateng Burma. Burma mah salik kelas tu Burma. Tapi lihat situ pun apa si Burma lah mana Myanmar. Okey, kami kala kayo ya kau tu nama state house name ayo. Kayo tu nama state house name kan ada spa nyopo. Kayo ka full fledged state pada aku kan ada nyopo. Kan tarik kan ada nyopo. April. Mana belum Secretary General HU United Nations. Antonio Guterres. Tega ika doba ka babun utam kini ka kontinen mah. Ka Afrika ne, ka Europe ne, ka Asia ne, ka South America ne. Tega ko rin sa ne kadai. Ka Afrika mo. Umdai ka Asia kadai ka largest continent. Tama kariyang ni Asia kadai. Kadan sa Parama. Hai Afrika pa kadan san pusau. Hai Europe kadan tang sa pusau mo. Sa pusau. Which technology is used in cryptocurrencies? Cryptocurrencies kita digital currency mah umde reba itu pasti online UPI ya ini kenapa tu bitcoins pisau tu pi lagi semua pakai bitcoins kini ke operate leng pakai ka blockchain mah blockchain kini ki cryptocurrencies siam lapnya ada ke bank mah leng pakai ka blockchain kan teka kai kerjaan ke bagi angka kabarannya kan ka Amazon rainforest Amazon kan ka kalang doktor mah doktor jang kabarai doktor jang kabarai mah dan hakar ro jang ka Amazon river the largest river in terms of volume ini South America mah Brazil Teka ika country kari ka penjul ka pelong ini ka Cannes Film Festival kari ka bahaya datam nam taki film festival kari ka sa ka France Cannes. Okey, karya you ke balap ya ke pepar. Kenapa ni balap pepar currency ke di China ada kan juga China mah. Karya you ke England of the Rahinsan. Kasih dah India ke England of the Rahinsan deka Arunachal Pradesh. Karya pada Japan. Which desert is largest hot desert? Largest hot desert it is Thar mah. Thar yang hot dari pole. Okay. Which region is known as the third pole due to its ice reserve? Tiga iki pole mah. Kini kepada pulun. Kani dekat North Pole, kani dekat South Pole. Di kan kani Himalaya mah Himalaya ni apa dengan ni North Hemisphere. Di Himalaya yang kita Third Pole berapa? Kita pakai ni ice reserve, okay? Third Pole. Pole. Di nomor sispa name the world only carbon negative country. Kemudian you carbon. Jadi di karkanaan kita penun kam naga doyong. Di na doyong mi ka carbon mah. Di dangun bagi kam karbon di kebutan kap nomor ba dari ke karbon negatif kemudian kalah kan penunai ke karbon mah nomor ba karbon ba kalau ke ba nhiều persen mah di ta kemudian sa komen ke no pia mah ke max sa komen la pia 90 plus 90 plus bat kumno ke jingli ka ni